baduhaye umwanya ntitworeka kubishima. Kandi ndashima Imana impaye uburyo bwo guhagarara hano, kuko naza ntekereza nkabona ndasa n'ufite intege nke z'umubiri, ariko ndashima Imana kuko mpagaze hano. Nagerageje ko kubwira umuyobozi kugira ngo abe yo mpindurira, ariko ntibyakunda. Ndavuga ngo kuri ibyo Imana iradushoboza. Ariko ndashima Imana kuko mpagaze ahangaha kandi tugiye kuvugira Imana. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Turaganira kuri uno mugoroba, ariko kandi ndashima Imana. Amashimwe yaje ni menshi cyane, uhereye ku cyumweru twarashimye, ariko kandi amashimwe agenda yiyongera, agenda aza kuyana. Rero ndashima Imana yahaye amashimwe agenda yiyongera, agenda aza kuyana. Rero ndashima Imana yahaye Musabyi umwana. Imana yabikoze nishimwe kuko n'umwana yatanze mu muryango. Amaze kuba nka 95 hamwe n'abana ko turumva umuryango warungutse cyane, kandi tako Imana itagize. Rero Imana yabikoze nishimwe. Amen. Rero Imana yabikoze nishimwe. Amen. Buke kuko iby'Imana no kubwiriza ndabwiriza buke bigenda biba agace na agace, nukuvuga agace tukaririmba agace, nuko nyene niko bimeze. Ariko iganiro natambuke n'abandi turirimbe ukovu, nimba ari 141, nimba ari 41, sinibuka neza. Havuga ngo Mokozi wetu anatupa furaha. Nimero hari gihe ibesha 41, 141 niyo. Reka turirimbe hanyuma twinjire mu mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana. Dufatikanye. Duniani atuongoza kwa neema, atushusha kama tazama yupo pamoja nasi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tazama yupo pamoja nasi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni vema kumpenda Mungu aliyetukomboa. Vizuri kuwa mtu wake sitapotea kamwe. Furaha yetu itabakia ikiwa vyote vimetoweka. Haleluya, 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 haleluya. Ai furaha yetu itabakia ikiwa vyote vimetoweka. Haleluya, haleluya, haleluya. Ikiwa giza mara nyingi natualika, tukijaribiwa huko wajua mbinguni hatutaona huzuni wala machozi tena. Haleluya, haleluya, haleluya.
Murakoze cyane, Imana ibaheze imigisha. Bwana asifiwe sana. Duweze Imana icyubahiro. Haleluya. 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 Asifiwe. Amen. Turanezerewe muri uyu mugoroba, tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Imana yanshize ku mutima kuri uyu mugoroba, ariko ntiryarindi rya mu gitondo niryo dukomerezaho iryo pasiteri yavuze. Turavuga hejuru yo gusenga. Bwana asifiwe sana. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Batesalonike ba mbere 5 no ku murongo wa 17. Pasiteri Mutabazi nawe aradusomera muri Daniyeli ibice 6 umurongo wa 11. Batesalonike ba mbere 5 umurongo wa 17 yaravuze ngo musenge ubudasiba. Bwana asifiwe sana. Twongere dusubiremo. Haravuze ngo musenge ubudasiba. Dusomere Daniyeli. Daniyeli ni ibice 6 n'umurongo wa 11. Naho ngaho. Maze Daniyeli yumvise ko urwandiko rwashizweho ukuboko, aja iwe, kandi amadirisha y'inzu ye yarakinguye yerekeye Yerusalemu. Akomeza kuja apfukama 3 mu munsi asenga Imana ye, akayishimira nkuko yari asanzwe agenza. Amen. Yesu Kristo urakomeye.
ufite imbaraga, wuzuye icubahiro no gukomera. Imbaraga zawe ziteye ubwoba, kuko warebye inyanja icikamo kabiri, kandi imbaraga zawe nizo zituma inyenyeri zimurika, izuba naryo rigatanga umucyo. Izo ni imbaraga zawe mwami Yesu Kristo. Niyo mpamvu tuguhamagaye muri uyu mugoroba, cyangwa se mu gicamunsi cy'uyu mugoroba mwami Imana, kugira ngo imbaraga zawe zimanuke muri uyu mugoroba mwami Imana, zitubashishe ubwoko bwawe buganditse hano. Burashaka kumva ijambo ryawe mwami Imana, icyo utunyuzamo kugira ngo ubashe kubwira ubwoko bwawe. Ureke ubwoko bwawe butegere icyo washatse, kuko ubabwira kuri uyu mugoroba mwa. Imbaraga zawe zimanuke zitegeke mwami Imana, kuko twebwe nta mbaraga dufite, ariko tubashishwa na kuko ari wowe uduheza imbaraga. Imbaraga zawe nizimanuke, ubwoko bwawe bubashe kumva icyo ushaka kubabwira, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Bwana asifiwe sana. Natekereje kuganira, cyangwa se batubwira kuko tuganira, nibwiraga ko nzaganira hejuru y'itorero. Ndatekereza mbiha umwanya, ntekereza kuko tuzaganira hejuru y'itorero. Urebye itorero muri iki gihe uko rimeze nuko rihagaze, nibwira kuko nzaganira hejuru y'itorero, ariko tibzakunda. Tekereza kuko tuganira hejuru yo gusenga, kuko itorero ubu nyine riri mu kaga cyane ubirebesheje amaso gusa. Ariko naza ntekereza hejuru y'itorero ryabanjije ry'intumwa uko ryabayeho, kuko ngo bari bafite ibintu bine byabarangaga. Iryo torero ryari rifite ibintu bine, kuko ngo icyambere bakundaga ngo gutegera ijambo ry'Imana cyane, bagategera ijambo ry'Imana kugira ngo babashe kumenya. Uhereye mu myaka 33 Yesu amaze kuzamuka, ukageza mu myaka 100 ariyo igereranywa n'itorero ry'Efeso. Icyo gihe rero ngo batekereza cyane, bagakenera kumva ijambo ry'Imana no kugira ngo bagendere ku mahame y'ijambo ry'Imana. Bwana asifiwe sana. Guca kabiri ngo bakundaga kumanyagura umutsima. Bwana asifiwe. Kandi ko kumanyagura umutsima ngo byari bishushanya cyangwa se byasobanuraga guhora batekereza ku rupfu rwa Yesu no guhora bibukanya, kuko Yesu yarababwiye ngo jewe ndagiye, ariko sinzongera gusangira na, ariko ho muzoza muteranira muzamunibuka. Bigashushanya neza kwicara bibuka urupfu rwa Yesu, kandi muri uko kwibuka gusa ntibibuka urupfu rwa Yesu gusa, ahubwo bibukaga no kugaruka kwiwe. Kuko iyo twibuka urupfu twibuka no kugaruka kwiwe, kuko yababwiye ngo ni mu Yerusalemu aho n'itorero rizatangirira umwuka wera nabamanukira. Ariko kandi arababwiye ngo nubwo ngiye nzagaruka. Iyo tubikora gute tuba twibuka kugaruka kwa Yesu, tukibuka n'urupfu rwa Yesu. Bwana asifiwe sana. Muzamwibuka Yesu Kristo. Sinzi nimba muri kino gihe abantu bari mu kwibuka Yesu Kristo, sinzi muwawe muzamwibuka Yesu Kristo, muzamwibuka urupfu rwiwe, cyangwa se muzamwibuka kuko azagaruka. Bidushushanyiriza neza kugaruka kwa Yesu, nuguhora twiteguye no kwibuka. Iyo wibuka ikintu, Bwana asifiwe sana. Narimbigiyemo, ariko reka tuvuge hejuru yo gusenga. Bwana asifiwe sana. Rero Paulo bivuga kuko ariyo wanditse runo rwandiko rw'Abatesalonike. Agwandika biza bivuga kuko yagwanditse ari Korinto, aho niho yandikiye runo rwandiko, yandikira Abatesalonike. Kandi ngo Tesalonike wari umugwa ukomeye cyane, kandi umugwa mwiza, ngo wari utuye ngo hafi y'inyanja cyane, ngo kandi wari uba ngo hagati y'amahuriro y'inzira cyane, ngo kandi ngo ibyo ari bibagize ngo bari abantu rero ngo hakorerwaga itumanaho cyane Tesalonike. Bwana asifiwe sana. Ngo n'ubucuruzi bwinshi. Ariko Paulo rero agera Tesalonike aje kuvuga y'ubutumwa, ngo yatangiriye mu isinagogi,
kandi ngo muri iryo sinagogi ngo ahabwiriza i Tesalonike igihe gito cyane, igihe cy'amasaha 3 cyangwa se ibyumweru 3. Atangiye kubwiriza i Tesalonike muri ibyo byumweru 3 cyane, ngo abantu bumva ubutumwa cyane barahinduka, kuko yaza babwira Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi hanyuma agapfa akazuka. Ngo abantu barakizwa cyane, abayuda n'abagiriki ngo nabo barakizwa. Ariko kandi ngo igice kimwe cy'abayuda ngo bashaka kugirira nabi cyane Paulo waza wavuga ubutumwa, ngo hava byihuse cyane atahamaze igihe ngo aramanuka. Ngo bari bashaka kumugirira nabi, kuko ngo batoye abagabo 2 ngo binzererezi, ngo baravuga ngo nibagende babwire Paulo, ngo barege Paulo bamushinje cyane. Ariko ngo Paulo ngo amaze kubimenya ngo yari acumbitse mu nzu imwe y'umugabo witwa ngo ni Hasoni, ngo aramufata ngo aramucikisha. Ngo amucikishije ava i Tesalonike aramanuka aja i Beroya. Ngo ashitse i Beroya ngo baramwakira neza cyane, ngo kuko abantu b'i Beroya bari beza cyane kuruta ab'i Tesalonike. Bwana asifiwe sana. Ngo kuko bumvishije ijambo ry'Imana, ngo bashaka kumenya cyane, ngo bashaka no gusubira mu byanditswe kugira ngo babashe kumenya. Ariko kandi aho ngaho i Beroya amaze kuhavuga ubutumwa, ari kuhavuga ivuga butumwa. Bwana asifiwe. Duweze marisho, haleluya. Asifiwe sana. Ivuga butumwa rigira ibibazo byinshi cyane. Abantu ntibaza bashaka kugira ngo bategere bumve, kandi ntibashaka ubunyine. Ubutumwa burahari ko buragenda isi yose, kandi iki nicyo cyerekana neza kugaruka kwa Yesu Kristo. Iyo usonye igitabo cya Matayo biza bitubwira kugaruka kwa Yesu Kristo, ngo nuko ubutumwa buzaba bwaramaze gukwira isi yose, kandi ubutumwa ko buravugwa hirya no hino, ndetse n'ikoranabuhanga rirahari kuri za YouTube, ku ma internet, ahantu hose. Ubu nyine basigaye batega indege bakagenda. Ariko kabavuze ubutumwa muri ko ababumuzanye, abo bazavuga ngo n'aba missionnaire babuzanye, bwaje buvunanye cyane, baje n'amaguru bazamukiriye ya misozi. Ariko ubu nyine ko turatega indege tukagenda. Bwana asifiwe sana. Bisobanura kuko ubutumwa buri kwihuta cyane, bisobanura neza kuko Yesu Kristo ari hafi kuza. Bwana asifiwe sana. Ngo abantu b'i Tesalonike cyangwa se abantu b'i Beroya ngo bumva ubutumwa. Ariko kandi ngo abantu b'i Tesalonike cyangwa se abayuda ngo bari i Tesalonike bamenye neza kuko ubutumwa buri kuvugwa i Beroya, ngo bamanukayo kuja gutera imivurungano i Beroya. Ngo bahashitse ngo batangira gushinja Paulo, bamuvuga abavuga kuko atita ku mategeko ya Kaisari. Bwana asifiwe sana. Bavuga kuko ari inyigisho zizaduka yazanye. Ngo nico cyatunye ngo abantu b'i Beroya ngo bamuvana i Beroya bamujana muri Atena. Paulo amanukana muri Atena, ngo hasiga ngo si na Timoteyo. Bwana asifiwe sana. Ariko ngo ashitse muri Atena, ngo atuma kuri Sila na Timoteyo, aravuga ngo nibaze bamusange muri Atena. Bwana asifiwe sana. Ariko Paulo rero yandika urugwandiko rw'Abatesalonike kubera ibibazo yari ahasize, kandi ngo ari abantu bahindutse vuba cyane, bari bashaka ibibakomeza no kubarera. Bwana asifiwe. Arabandikira arababwira ngo musenge ubudasiba. Bwana asifiwe. Musenge ubudasiba. Ikizobakomeza mu ntambara murimo, mu bibazo mufite. Arababwira ngo mwebwe Abatesalonike nta kindi kizabakomeza usibye gusenga. Bwana asifiwe sana. Gusenga ni intwaro ikomeye cyane. Gusenga ni intwaro ikomeye. Bwana asifiwe sana. Ni intwaro umukristo azagwanisha, ni intwaro y'abizera bazabagwanisha. Iyo dutewe n'intambara, iyo dutewe n'ibibazo, nta yindi ntwaro y'umukristo. Winjire amasengesho usenga. Bwana asifiwe sana. Rero tugiye kuvuga hejuru yo gusenga. Gusenga ubudasiba. Iki gice kitubwira hejuru yo gusenga. Bwana asifiwe sana. Gusenga rero, gusenga
niki cyangwa gusenga umuntu yobikora gute? Hariho gusenga ku buryo bwinshi. Hariho amasengesho tuzadusenga ugatogwa n'aba cyangwa se bakayatangaza. Ayo si mabi ni meza. Bwana asifiwe sana. Ariko gusenga naza nsoma birambwira ngo gusenga n'inyota umuntu azayumvira mu mutima we. Bwana asifiwe sana. Ukumva umutima wawe wahagijwe n'iyo nyota yo kugira ngo usenge. Ukumva urumaguritse cyane. Ukumva icyohembura ubuzima bwawe, icyohembura umutima wawe ari ugusenga. Bwana asifiwe sana. Ukumva gusenga ko ubera nk'imvura yohembura ubuzima bwawe. Botora umuntu agasenga ariko adafite inyota yo gusenga. Bwana asifiwe sana. Bo dutangariza amasengesho y'amatsinda atandukanye, abamama, bakorari, banyamasengesho. Ugapfa kujya gusenga gusa ariko tanyo, ariko gusenga n'inyota uzawumvira mu mutima wa. Ukumva umutima wawe urahagirwe cyane, ukumva ushaka gusenga. Bwana asifiwe sana. Niko umwanditsi wa Zaburi yanditse aravuga ngo nk'uko imparaka yahagizwa no gushaka amazi mu butayu, iyo kure mu butayu. Bwana asifiwe sana. Niko ubuzima bw'umukristo bugomba kwahagizwa no kugira ngo ushake Imana. Bwana asifiwe sana. Gusenga umuntu yogwaza umwana agasenga ariko nta nyota kubera ibibazo abafite gusa. Kandi igituma tudasenga suko twabuze ibintu byo gusengera birahari. Kandi suko twabuze umwana, usibye gusa nuko inyota itarakugeramo yo gusenga. Tituzosenga gusa yuko badutangarije amasengesho y'abagabo. Tituzosenga gusa yuko badutangarije amasengesho y'abakorari n'aba. Ahubwo gusenga n'ubuzima bw'umukristo wakijwe wamenye Imana. Bwana asifiwe sana. Akumva yoba mu bihe byo gusenga. Muri ino si hari igihe bizabibaho nyine tukiga. Bwana asifiwe. Ukigana cyane ibyabayeho kugira ngo nawe ubigerageze ubikore. Tugatangaza ngo dufite iminsi 40 ukabikora ariko nta nyota ufite. Kandi iyo minsi 40 uwayitangije gusenga ni Mose wenyine watangiye gusenga ngo aje ku musozi iminsi 40. Iminsi 40 ishize araza ngo ararabagirana cyane, ahindurirwa ishusho, ndetse ngo abantu bose bamubonye bagatinya, bagahinda umushitsi, bakavuga ngo baza wegireyo ugabanye kuko uri kudutwika. Uwayikoze wa kabiri ni Yesu Kristo atangiye ministeri yiwe yivuga butumwa. Umunsi amara kubatizwa kuri Yorodani ngo yajanywe n'umwuka, ngo aje mu butayu mara iminsi 40. Bwana asifiwe sana. Aje mu butayu. Bwana asifiwe. Hallelujah. 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 Asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Aje mu butayu amaze kubatizwa. Aje mu butayu, aje gusenga, aje kugeragezwa na Satani. Umunsi atangira ministeri yatangire mu masengesho. N'umunsi wo gusoza kwiba mu bihe byiwe bya nyuma ngo tiyasubiye gukora ibitangaza, tiyasubiye kubwiriza, ahubwo ngo yagiye gusenga. Ngo ava muri benshi abo yari kumwe nabo bose ngo aje gusenga, atoranya 12 ngo barashana. Ngo bashitseyo atoranyamo 3 asiga 9 abajana gusenga. Ngo ndetse ngo gezeyo ngo asiga abajya bose yarari kumwe bata ngo yigira imbere. Bwana asifiwe sana. Gusenga naje kubimenya neza. Wosenga uri muri benshi, wosenga uri muri bakeya.
wosenga uri wenyine. ufite iyo nyota yo gusenga wosenga uri muri benshi, ugasenga uri muri bakeya, ugasenga uri wenyine. Bwana asifiwe sana. Kuko wagize ubuzima bwa ukabuhindura amasengesho. Bwana asifiwe. Hallelujah. Does man show hallelujah. Hallelujah. Asifiwe sana. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Gusenga ubudasiba. Musenge ubudasiba. Bwana asifiwe sana. Amen. Musenge ubudasiba. Daniyeli rero babitubwiye mu gitondo. Daniyeli bamaze kumenya itegeko neza kuko ryasinywe n'umwami, ntiyacogoye ngo rivuga kuko ngo ntagere yindi mana basenga usibye umwami Dariyo. Hari ku ngoma y'umwami Dariyo. Daniyeli ngo ntiyacogoye ngo ahindishe umushyitsi n'iryo tegeko, ngo ahubwo ngo yabikoze kuko yari yaramenyereye. Bwana asifiwe sana. Amen. Yari yaramenyereye gatatu ku munsi, ntiyongereye. Twebwe abantu hari igihe biza biba ukumva kuko byakomeye, ukumva kuko wokongera kubyo wari ufite. Bwana asifiwe sana. Ariko iwe ntiyagize ihamuka ngo yabikoze kuko yari yaramenyereye, ntiyabikoze kuko iryo tegeko ryahabaye ngo aje muri gatatu asenge gatatu ku munsi, ahubwo ngo kuko ngo yari yarabigize akamenye yasengaga gatatu ku munsi, cyangwa se ngo agabanye ngo avuge ngo kubera itegeko ryahabaye reka ngabanye inve kuri gatatu inje kuri kabiri. Ariko ngo yabikoze kuko yari yaramenyereye, yari yarabigize akamenyero, yari yakazasenga gatatu ku munsi, ngo niko yari yaramenyereje ubuzima bwiwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Ubuzima bwiwe yari yarabumenyereje amasengesho, ngo akazasenga gatatu ku munsi, abigira akamenyero. Kuko nawe wabigize akamenyero, twese tuza tubikora kubera ubuzima kugira ngo twubake ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ntitubizi kuko tuza tujya gatatu ku munsi. Mu gitondo tukamwica, ni saa sita ukamenya kuko ari lunch cyangwa se ifunguro rya saa sita, nijoro ukamenya kuko ugomba kurya. Ubwo ni ubuzima kugira ngo twubake ubuzima bwacu. Byagiye mu mitwe yacu, turabisetinga mu mitwe yacu, kandi niyo utabikoze uzuvuga ngo harya uzi ko wageza saa sita ukavuga ngo uzi ko ntamwoye icyayi cya mu gitondo mungeje saa sita, ukumva kuko hari ico wasimbutse ibyo ari byo byose. Kandi nibwo wamwe icyayi cya mu gitondo ntugi bya saa sita uzuvuga ngo uzi ko mperuka icyayi cya mu gitondo ugiye kurya nijoro, ukavuga ngo uzumenya kuko hari ico wasimbutse. Twamenyereye gatatu ku munsi, twamenyereje ubuzima bwacu kugira ngo twubake ubuzima bwacu, twawumenyereje gatatu. Ariko Daniyeli ngo yari yaramenyereje ubuzima bwiwe gusenga gatatu ku munsi. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Uko niko yaramenyereje ubuzima bwiwe kugira ngo abwubake mu buryo bw'umwuka. Bwana asifiwe. Amen. Yabonaga kuko agomba kuvuga burira gatatu ku munsi. Asifiwe sana. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Daniyeli rero arasenga. Gusenga nta kindi yari yishingikirije, yaza asenga Imana. Bwana asifiwe sana. Amen. Kandi nawe yari amaze igihe kitari gito muri ico gihugu, yari azi itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi kuko ritazarihinduka. Kandi kuko yari mu bunyage yirengegiza itegeko, ahagarara ku itegeko ry'Imana riri mu Kuva ibice 20. Sinzi nimba tibasha imbari kabiri imbari kane, rivuga ngo tiakagire iyindi ma muzaramya. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Atari Imana nyama. Ahagarara kuri iryo tegeko kuko yari yararizinga yararimenye. Aravuga ngo iryo tegeko sinogica, yirengagiza itegeko ry'umwami Dariyo. Kandi yari mu bunyage kuko aho ngaho i Babuloni yarari, aho niho hasenye kuba Daniyeli i Buyuda, kuko ico gihugu cyari kirimo intwara zasenye i Buyuda, zari zibitse muri ico gihugu. Ariko arapinga
uzi gupinga itegeko mu gihugu kirimo intwaro zasenye iwanyu, wo bihera atari amasengero. kuko muri ico gihugu ku ngoma ya Nebukadinezari ngo bateye ibuyuda inshuro 3 zo, kandi muri izo nshuro 3 niko bagendaga banesha abayuda ngo ndetse bakabajana amateka. Inshuro ya mbere babateye batwaye umwami Yoyakimu, batwara n'abanyabwenge aribo ba Daniyeli, ba Saduraka na Meshake na Abedenego, barabatwara. Ku nshuro ya kabiri ngo batwara yego ngo batwara n'umwami Ekoniya, bamujana amateka. Nico gihe batwayemo Ezekiel. Bwana asifiwe sana. Amen. Inshuro ya gatatu babatera ngo batwaye abakene n'abati, ngo ndetse babatwaranamo n'umwami Sedekiya. Ari Daniyeli yirengagiza ijoro ryose byabaye ku kivugo cya, aravuga ngo nzakomeza nsenga Imana. Bwana asifiwe sana. Amen. Gusenga ni intwaro umukristo azafata akagwanisha, akarinda atsinda urugamba ataratsindwa, akanesha urugamba ataratsindwa. Ituma turi mu gutsindwa cyane nuko iyo ntwaro twayitaye tutayikoresha, aho kugira ngo tuyikoreshe tukaja mu magambo, tukaja mu bindi, kwiremera ibindi bicocero. ariko yoba waruzi intwaro yo gusenga, iyo niyo wofashe, niyo wogwanishije. Bwana asifiwe sana. Amen. Iyo niyo Daniyeli yagwanishije, arinda atsinda urugamba. Bwana asifiwe sana. Twovuga, reka tuvuge inyungu zigera kuri 5 zo gusenga. Bwana asifiwe. Gusenga, inyungu ya mbere ngo biza bitwinjiza mu masezerano. Bwana asifiwe. Amen. Inyungu yo gusenga nuko izikwinjiza mu masezerano. Iyo wabunye mu masengesho uza winjira mu masezerano yawe. Bwana asifiwe. Amen. Iyo sonye mu gitabo cyaruka ibice 2 umurongo wa 25, hazatubwira ngo i Yerusalemu ngo hariho umuntu witwaga ngo Simeyo, ngo yari yarabwiwe n'Uwiteka kuko atazapfa atarabona umucunguzi wa Isiraheli. Simeoni ngo ayicara ategereje igihe kirekire sa, ngo aba mu rusengero ategereje, aba mu masengesho. Igituma uzunaribwa gutegereza isezerano ryawe nuko uzuva mu masengesho ukava mu masengesho. Bwana asifiwe. Amen. Kwananirwa gutegereza. Simeoni ngo ategereza igihe kirekire ari mu masengesho, ngo yahora agategereza ngo agakiza kazaturuka mu Bisiraheli. Mu munsi umwe ngo abona Mariya na Yosefu barinshi, bamusingiriza umwana. Barababwira ngo none ngo nimusezerere umugaragu wawe amahoro, kuko mbonye ibyo nari narasezeraniwe. Kubera iki? Kubera amasengesho. Bwana asifiwe sana. Amen. Gusenga biza bitwinjiza mu masezerano. Ituma twananiwe kurindira amasezerano nuko twananiwe gusenga. Hari ukibwira kuko ryasohoye ariko ritarasohoye. Turi mu kumenya gusenga. Daniyeli ngo amaze gusoma neza ibitabo arimo senga, uyagiye mu masengesho amenya ubwoko igihe buzamara mu bunyage, ko ari imyaka 700. Ngo arasenga cyane, asenga yinginga Imana. Bwana asifiwe sana. Kugira ngo ibababarire ubwoko bwa, kuko ubwoko bwa aravuga ngo bakoze ibyaha cyane, aravuga ngo babarira. Bwana asifiwe sana. Iyo wawe usenga uzumenya ibi. Bwana asifiwe sana. Biza bituma dutegereza. Inyungu ya kabiri yo gusenga, biza bitugira inshuti n'Imana. Bwana asifiwe sana. iyo wasenze biza bikugira inshuti n'Imana. Usomye Yesaya igice cya 41 umurongo wa 8. Bwana asifiwe sana. Ngo kubera
Abrahamu yizeye Imana asenga Imana ngo byatumye bimugira inshuti n'Imana. Aba inshuti. Urashaka kuba inshuti n'Imana? Ba mu masengesho. Niba ushaka kuba inshuti n'Imana, winjire mu masengesho usenge. Bwana asifiwe sana. Amen. Aba inshuti y'Imana agendana n'Imana. Inyungu ya gatatu, gusenga ngo biza bimara umubabaro. Ijambo ry'Imana rizatubwira ngo ubabaye nasenge, uwishimye nawe nariri. Gusenga biza bimara umubabaro. Nimba hari uwakuvuze na, nimba hari uwaguhemukiye, iyo ugiye mu masengesho ako gahinda kazagashira. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Uzugira umutima wo kubabarira ahubwo. Yego. Kubera kuko nta muntu wobabarira afite umubabaro. Uba wishimye. Bwana asifiwe sana. Igihe uzugera ku ntambwe yo kubabarira nuko umubabaro umaze gushira. Ariko iyo uri mu mubabaro imbabazi ntizizaziza. Uzawumva oya ntibizokunda. Niyo mpamvu gusenga rero Bibiri itubwira ngo ubabaye nasenge, ubabaye nasenge. Bwana asifiwe sana. Amen. Ufite inshuti yaguhemukiye? Ufite uwakubabaje? Nimba ufite uwakubabaje senga. Bwana asifiwe sana. Amen. Nimba ufite uwaguhemukiye senga. Gusenga kandi ngo inyungu ya kane ngo bizabigarura ibyiringiro, bigatuma wiringira cyane. Yobu ngo yiringiye Imana. Bwana asifiwe sana. Kubera kuba inshuti y'Imana no gusenga cyane, aravuga ngo naho nafa, ngo nafa nkiyiringiye. Aravuga ngo kandi ibyo byiringiro byanjye ngo nzabimanukana, ngo ninyabigeza ku nyugariro y'ikuzimu ngo bizasigara aho ngaho, ngo kandi ngo ariko ngo ninazuka ngo nzazukana nabyo. Bwana asifiwe sana. Mfite ibyo byiringiro, niko yavuze. Aravuga ngo mfite ibyo byiringiro ngo nzabimanukana mbigeze neza ku nyugariro y'ikuzimu. Umunsi nzavuka nzabisanga aha ngaha, nzukane nabyo, tuzakomezanya nabyo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Hallelujah. Gusenga rero bitera ibyiringiro. Inyungu ya gatanu, gusenga bitabara mu gihe cy'akaga, igihe gikomeye, igihe unaniwe, igihe byagukomeranye. Gusenga biza bigutabara. Mu gihe wibaza ukabura igisubizo, ukavuga ngo se biragenda gute, ni iyihe nzira nihe noshakira igisubizo? Gusenga. Bwana asifiwe sana. Amen. Ezekiya ngo amaze kumva inkuru yarazaniwe n'umuhanuzi Yesaya, aramubwira ngo tunganya iby'inzu yawe kuko ugiye gupfa. Iyi ndwara urwaye tuzokira. Ngo fata ibihe byo gusenga yereka rivure. Arasenga yinginga Imana. Ibwira Yesaya iramubwira ngo numvishije gutaka ku mugaragu wawe, yenda usubireyo byihuse. Bwana asifiwe sana. Gusenga rero bizabyongerera iminsi yo kubaho, ndetse mu gihe uri mu kaga icyo gihe bizabigukomeza. Bwana asifiwe sana. Amen. Mureke dusenge ubudasiba. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo dusenge ubudasiba. Dusenge ubudasiba. Ese impamvu ituma tudasenga niki? Nukubura umwanya? Si ukubura umwanya, ahubwo inyota yoba yarashize yo gusenga. Ariko ugaruke usenge muri benshi, usenge muri bake, ariko wumve ubuzima bwawe icyo buhindura n'amasengesho gusa. Amasengesho ahindure ubuzima bwawe.
dusenge ubudasiba. Umukozi w'Imana Huduma yaravuze ngo tuza dusenga cyane kugira ngo Imana itwumve, ngo ahubwo ngo tuza dusenga ngo tuza dusenga ngo kugira ngo ubuzima bwa ngo bwumve Imana. Bwana asifiwe cyane. Hari igihe aba titwosenga cyane kugira gusa ngo Imana ariho zoze twumva gusa, ahubwo ngo tuza dusenga kugira ngo ubuzima bwacu bwumve Imana. Kandi ubuzima bwawe iyo bumaze kumva Imana buzabugira impinduka muri wowe. Bwana asifiwe cyane. Amen. Dusenge ubudasiba. Rero Paulo yandikira Abatesalonike arababwira intambara mufite n'ibibazo mufite z'Abayuda nta kindi kizobamara agahinda, nta kindi muzogwanisha muri izo ntambara zose. Aravuga ngo musenge